Nako ke ya bosupa go etswa mogala dikgang tsa Botswana Television tse re gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone philimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Puso e dirile go bonala go tokafatsa maemo a pereko a baoki. Kgaolo ya Zone 6B kwa bokone botlhaba e sa tlhole e na le bolwetse jwa tlhako le molomo. Ntwa ya go lwela go falola selepe sa magagane mo lekeng e kgolwane e tla bo e phagetse mafelong ano a beke. Patricia Chobonyane ke yo ralwang ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha mo thusa Tautona Reslam Batsogwane a re puso e tsere dikgato di le mmalwa go leka go tokafatsa mabaka a pereko a baoki mo lefatsheng leno ka go isa bangwe ba baoki kwa dikolong go itlhabolola mo tirong ya bone. Re tsogano na bua se kwa letsatsing la mafatshefatshe la segopotso sa baoki kwa Tsabong a re utlwepego ka ke o lebogile ra dipotsana. Go thabolola bodiredi jwa booki go lebega go ta tswelela le maitamo a puso go ya go ileng mo tirelong ya go ipelela letsatsi la booki mo Tsabong. Mothusa Tautona Tsogwane o supile a thabologa ditirelo tsa booki le go rutuntsha booki e le yone tsela hela e ta netefatsang gore ba ntsha maduo mo tirong ya bone. O tlhalositse go le maleba gore baoki ba rutuntswe gore ba seka ba salela kwa morago go ntsha ditirelo tsa boleng la go ntse jalo a re bangwe ebile ba se ba isupile ga ba nonogile ebile ba hilwe boikarabelo jwa go etelela pele maphata a botsogo mo dikgaolong. The government through Ministry of Health has made great progress in taking the nursing profession to the next level of development. Some of the achievements reached as a result of these efforts include, among others, the following: appointment of the first ever Director of Nursing and Midwifery Services, sending hundreds of nurses for further studies, and facilitating nurses to equally attend international conferences. As a ministry whose largest staff is made up of nurses, re le lephata la botsogo letsatsi le re le tsaya ka thwagalo ka baoki ke dinaletsana tsa rona re mototo ka bone. To join the nursing fraternity in celebrating that day. O tsweletse a supa ga pabalesego ya booki kwa mahelong a ba direlang teng e tla tswelela e tsewa ka thwagalo. A ngwe re fatoga pelo ka ditiragalo tse go tlhalang baoki ba tlhaselwa ba le mo tirong jaaka go dira ba diragala mo nako e fetileng. Gore motho a tlhasela mooki a bolaya mooki o ipotsa gore tota o tshwana le a bolaile setšhaba sotlhe ka gore mooki ke motho e leng gore ke ene o re lebeletseng botshelo mo wena. jaanong ke kopa gore a baoki re ba tlothe re dire le bone sentle. La go ntse jalo baoki ba kgoletse go supa mowa lorato le kutlwelo botlhoko mo balwetseng. Botswana nurses are still sticking to the code of conduct, code of international conduct of nurses. Baoki ba Botswana ba santse ba setse melawana ya boitsholo le tsamaiso ya booki morago. Batswana ba tsogile ba geso ke sesupo sa gore Batswana are taken care of by these nurses. We say thank you and we acknowledge what it is that you do for us. Thank you for your commitment. Ra leboga ebile re lemoga seabe sa lona mo go thuseng setšhaba. For always going above and beyond your call. Ne a re morago ga go ipelela letsatsi le mothusa Tautona a ya go bula semmuso kokelo ya banana mo Tsabong e diretsweng go ha banana ditamelo ba phuthulogile go sena sekgoreletsi sepe. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Tsabong. Puso e nyeleditse bolwetse jwa tlhako le molomo kwa kgaolong ya matlhoko a leruo ya Zone 6B kwa kgaolong ya bokone botlhaba. Tona wa temothuo re Fidelis Molao o tlhomamiseditse barui le banni ba kgaolo eo kwa motseng wa Tsamaya mosong ono fa puso e phepafaditse kgaolo e go nyeletsa bolwetse jo ko ebile le kalana la matlhoko a leruo la World Organization for Animal Health le dirile ditlhatlhobo tsa lone le kgotsofaditswe ke ka fa lefatshe la Botswana le dirileng ka teng go laola bolwetse jo kwa kgaolong ya Zone 6B. Bethany Mando o a bega. Tse ke ditshwantsho tsa ngogola
jaaka lephata la mathoko a leruo le ne le phepafatsa kgaolo ya Zone 6B ha ne bolwetse jwa thako le molomo bo neng bo kganeletswe teng fa e sa le bothagoga ka kgwedi ya Phatwe ka ngwaga wa 2022. Metsi e neng ya amegile ke Butale kwa bolwetse bo thagogileng teng, Sevilla, Senyawe, Douglas number 1 le Douglas number 2, Ramokgwe bana Tshesebe le tsamaya gareng ga e mengwe. Morago ga dikgwedi tse di 20 bolwetse jaanong bo laotswe, barui ba ka busediwa dikgomo gape. Lona e ne ya re hela mo nakong e seng kae ra kgona gore re be re heditse tiro e re kgontshitseng gore mo tsatsing la gompieno re be re emega ke tla go le rolela semmuso gore tiro e wetse semmuso ya go phepahatsa kgaolo e. Godimo ga moo ba lekgotla le re tshwaraganetseng le bone la taolo mathoko a leruo la mahatshehatse re weditse tiro ra ba ra itshwaraganya le bone ra re tang lote gore thathoba gore a tiro e wetse ka boammaaruri jaaka re bua ga ra hitla sepe mme le bone ba dira boitseanape jwa bone ba re tlhatlhoba ba dumalana le rona gore ka boammaaruri tiro e wetse ebile ga go bona le matlhasedi ape a bolwetse jwa tlhako le molomo mo kgaolong ya rona. Ke ne re kopa tona gore zone e re mo go yone e bapile le molwane le raakanyetse gore le bone gore ya kana go uta go togona le place nngwe e rekileng go gongwe le akanyetse rona ba kwano gore le ka bona gore re ka se senye dikgomo tsa rona gone koo. Jaaka tiro ya go phepafatsa bolwetse e wetseng go setse go busetsa barui dikgomo mo nakong e sa fediseng pelo. Lo ka simolola jaanong ba re nang le didiba tse di kategileng re go katolola didiba tsa rona ba e leng gore gongwe masaka setse a robegile re go tsosolosa masaka a rona go emela go simolola go amogela thulaganyo ya gore dikgomo di busediwe mo kgaolong ye ya lona. Barui ba tla tekodiso mme go na le tse ba di lopa mo pusong fa ba setse ba busitse dikgomo. Ngono utshino sala ngombe tse tsa buya mochiba ka etshakasi. Dikgomo tse di busediwa ka nako e thata ka jana ga gona metsi ha re no santeng. Tinomuisa a tsistongo halavula ha ne di ka tla ka October go no go ka nna botoka ka gore ha gongwe pula a be setse e phaila. Dingwe tsa di proposal tse ne ke di bolela ka tsone ke gore a di bata dikgomo tsa rona di taleng ha kere kana mindset change e ra gore re hetole diwe re dirang dilo ka teng ha re na re emela gore go nna le bothata ba re na ntse re a budila go le tona no galapasi go mo ha ba sa thola gore ba rekela a re neng re tsiboga nako e sene go se go nne le mathata re se moleng re berekeng ka re kwaleng dikwalo tsa rona re kopeng go puso. Barui ba heta makgolo a hera bongwe ke bone ba batla rekola dikgomo di heta 7,000 mme ba kopiwa go ipaakanyetsa go amogela dikgomo tseo fa di goroga. Bethany Manto, BTV News, Tsamaya. Lekgotla la Mastercard Foundation le thusitse University ya Botswana ka 10 million pula go tsamaisa dipatlisiso tsa lenaneo la Pan African Indigenous Evaluation Consortium Overview Project le le solofetseng go dirwa monongwaga fa kgola lekgotla leo la Mastercard mogolwane yo eteletseng pele dipatlisiso tseo wa University ya Botswana Professor Bakeli Shelisa a re sekolo sa UB se itlamile go simolodisa le go dira melao e tileng tota e tla sologela molemo lefatshe setšhaba le lefatshe leno le kgaolo ya Afrika ka bophara go tlhalositse se mono ga borone go simolodisa lenaneo la go dira dipatlisiso tseo a rutle pego ka Mojadi Mokibelo. University ya Botswana jaaka e le mantswitswidi wa tsa dipatlisiso mo Botswana le kwante ga lehatshe leno e itamile go thomisa gore e dira melao
le mealo e itebagantseng le go araba matshwenyego a lebanweng ke setšhaba mono gae le mo Aforika ka bophara. Ke mono kenya madi a go tswa mo lekgotla la Mastercard Foundation e ta ka nako e maleba a dipatlisiso maranyane e leng konokono mo go direng ditshwetso tse di maleba mo megameng e harologaneng ya itsholelo. Indigenous knowledge systems in these various sectors. Se ta re thusa go nna le mealo e tsepameng tebang le ditshekatsheko tse re di dirang. Re dumela gore fa re dira ditshekatsheko jaaka mo mogameng wa botsogo go tshwanetse ga nna le mealo le ditsamaiso tse di tsepameng go tswa mo maitemogelong a setšhaba ka kakaretso. From the culture that should inform the health sector. We need dimensions of different types of research. Se ke tshimologo ya go dira dipatlisiso tse dintsi. Re tlhoka go dira dipatlisiso ka go harologana ga tsone go araba matshwenyego a apereng kgaolo ya Aforika ka bophara. Ke tshologelo ya me gore le tla tswelela ka go ema nokeng ka madi makgotla a harologaneng a dipatlisiso go yeng pele. Maybe you need other types of people. Mo go direng dipatlisiso tse di araba matshwenyego a lenaneo le la dipatlisiso le tatisa dithabololo mo setšhabeng go rala lefatshe leno le mo Aforika. You have government. Re na le moalo o akaretsang puso mohama o ikemetseng mme se e le maitamo a go akaretsa botlhe go na le seabe mo go thodumeleng mananeo a akaretsa dithabololo tsa setšhaba gareng ga mangwe. Mo godimo ga moo re tshwanetse ra tlhomamisa gore se bonweng mo ditshekatshekong sa diragadiwa mo go tokafatse le go tsaya ditshwetso tse di maleba mo mananeong a dithabololo tsa setšhaba. Madi a 10 million pula a abetsweng University of Botswana go dira dipatlisiso tse a sologetswe go ta ka ditharabololo tse di tla simolodisang go tsamaisa le go thodumela melao le mealo e thailweng go rala megama e harologaneng ya itsholelo ya lefatshe leno ya akaretsa ya temothuo, botsogo le tsa thabololo dikgwebo gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mo maitekong a go akaretsa botlhe le go lemoga botlhokwa jo go godisa bana, sekolo se se botlana sa Kgalagaji kwa gantsi sa agetswe lefelo la itshidilo mmele gore bana ba sekolo seo ba itshelang ka bogole ba kgone go itshidila mmele. Moepo wa Senfire motheo Coppermine o tshwaragane le khamphane ya kwa nokeng wa agile lefelo leo e le bontlha bongwe jwa lenaneo la go thusa setšhaba seo le mo go sone mme ba roletswe lefelo leo semmuso le se go mokwaisi go rulaganyeditse pego e latelang. Mafelo a itloso bodutu le itshidilo a botlhokwa thata mo kgolong ya bana ka ba thusa ka kitso tsa go itse go buisana le go dirisana le ba bangwe le go itshidila mmele segolomogolo mo baneng ba ba nang le bogole. Ka jalo mpho e le nngwe ya tsa botlhokwa se sekolo se ntseng se di tlhoka. Ra be re lebeletse dikgang tsa community health, ra be re lebeletse dikgang tsa youth development and women empowerment, ra be re lebeletse dikgang tsa thuto ba gaetsho. Sengwe le sengwe hela se leng gore se ka rotloetsa bana ba sekolo gore ba tsene sekolo. Re le Senfire kana re le motheo Coppermine re motlotlo gore re ikamane le di-project tse di ntseng jalo ba gaetsho. Jaanong le rona kwano ke re pleditse gore ngwaga le ngwaga ke bua gape le ga mongwe le mongwe gore ngwaga le ngwaga will be joining hands le Senfire go direla yone kgaolo e ka kwano ya Gantsi district. Me re supe gore seabe sa rona se se tona thata se le se dirileng in our school. Go dira hela this jungle gym ke madi a ka gang ditlase tse pedi. Bana ba nta ba they have constructed this jungle gym around 118,000. Mogokgo wa sekolo se o ka ile fa botsamaisi jwa sekolo ba tsa baithuti ba fela jaaka moithuti mongwe le mongwe. Re tsela le bana le bogole jaaka litsi mme le bone they are inclusive. Re itse gore ke bana hela ba tshwana le ba bangwe. Nna ebile le ha ke ba tsayang ka teng nna ke ba classify gore ke na le bana ba bana le bogole mo sekolong. Ha tswa mo tseleng ke mo punisha le ka ke punisha ngwana mongwe le mongwe go sekolong. Re ntswa go tlo special class mo go buile gore nya it's time to change our mindset. You are special, yes, ka lo dirang ka teng mme hela we have to change our mindset. Re itse gore
lona le bokgoni hela ka mongwe le mongwe. We have the ability ya ka mongwe le mongwe. We have the capability ya ka mongwe le mongwe. You all have talent. Lona le bokgoni ka kakaretso. Lefelo le agilwe ka madi a 118,000 pula mme le diretswe baithuti ba bana le bogole gore ba itlose bodutu le go itshidila gone fa. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Lekgotla la bagwebi la CEO Africa Roundtable le simoloditse semmuso mo lefatsheng leno ka la bobedi fa a bua kwa tirong eo mookamedi wa lekgotla leo Ray Gibson Gundani a re maikaelelo a lone ke go phutha bagwebi go bua ka dikgang tse di ba amang le tse di ka thusang go godisa dikgwebo tsa bone a tlatsa ka gore kgaolo ya Afrika ena le bokgoni jwa go dira go le gontsi mo mererong ya tsa kgwebo a rutlapego ka Theri Makgweng. Lekgotla le lena le mafatshe a Afrika a le mmalwa le fa bagwebi sebaka sa go abelana megopolo ka tse di ka dirwang go godisa serodumo sa bogwebi mo kgaolong eno ya Afrika. So at the round table is all a question of using what you have to get what you want. So what we have in Africa, we've got the mo lekgoteng le kgang ke go dirisa se o na leng sone go dira seo se tlhokang. Mo Afrika re na le batho lefatshe le dilo tse dintsi le seemo sa loapi se se nametsang mme ra re a re kopaneng re bo re leka go ntsha bokgoni jwa rona go dira Afrika lefelo le le ntle. Make Africa a better place. There is no reason whatsoever to have a country in Africa with a GDP per capita of less than $1,000. Mo lekgoteng le bagwebi ba rotloediwa go nonontsha dikgwebo tsa bone ka go abelana maele a tsa kgwebo. The launch of the CEO Africa Roundtable Botswana chapter opens tshimolodiso ya lekgotla le mono Botswana e bula dipuisano tsa bagwebi le bagolwane go abelana maele a bo ba leka go dira se se tshwanetseng go isa dikgwebo kwa pele. That reflect on the development of economic and investment opportunities. Puso le yone e na le ditsetana tse di dirileng go leka go rotloetsa dikgwebo mono gae. The most important thing is that as Ministry of Entrepreneurship, we are actually working hard in terms of easing the ease of doing business in Botswana. Se se botlhokwa ke gore re le re bereka ka thata go tlhomamisa gore dikgwebo di dira sentle fela jaaka re bona gore go mothofo jaanong gore borra dikgwebo go tswa kwa mafatsheng a sele ba beeletse mono. It should be easier to invest in Botswana as compared to what it was before the ministry was actually formed. Bagolwane ba lekgotla le ba laletsa bagwebi go inakanya le lone ka jana le ka ba thusa go godisa mebaraka e ba ka rekisang dithoto tsa bone teng. Theri Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela tona wa itshireletso re Kagiso Musi a re puso e tsweletse ka go diragatsa maitlamo le ditsholofetso tsa yone tsa go tlhomamisa gore setšhaba le dithoto tsa sone di a sireletsega le go tlhabolola matshelo ka go isetsa batho ditlamelo. Re Musi o buile se kwa pulong semmuso ya ofisi potlana ya mapodisi kwa Tshidila Molomo kwa kgaolong ya Morolong a rutlwelone Sekobo. Kago ya ofisi e lopileng madi a kana ka 775,636 pula e tla thusa mo go lwantseng borukutli jo bo tsweletseng ka go diragala mo molelwaneng wa lefatshe leno le Aforika Borwa. Mme go atlega mo go gokotseng borukutli go ka kgonagala fa setšhaba baeteledipele le sepodisi ba bereka mmogo ka neelano. Go tlhalosiwa fa diofisi potlana tse di tla tlhabololwa le go godisiwa mo tsamaong ya nako. Botswana o tsweletse ka go akola kagiso le thomamo metso se se irwa ke gone go bona tshwaragano e re bona morahe o tshwaragana le puso gore ditiro tsotlhe di diragadiwe di be di diragale mme ebile re lwantsha jone borukutli go nna kagiso le thokgamo. Kago ya ofisi e ke ya bo 30 le bone agiwa go simolola ka ngwaga wa madi wa 2015-2016. Khanza tshireletso ya setšhaba di botlhokwa thata mo go goleng ga itsholelo le thitibalo ya lehatshe. Ke ka mo go leng botlhokwa go beeletsa mo lefapheng le la itshireletso. Tiro e re tshwaragantse le ba rona ba South Africa ka gore tota gore be re batlile police station a bagaetshwa re batla go bula border ke police station khankorano re upgrade border ya rona e bulwe dikoloi di hete mo tsela khabarno dikoloi di hete
mo poloseng mmosong ya ofisi e morafe wa Tshedilamolomo o roletswe le koloi ya sepodisi mme o kopilwe go tlhokomela dithoto tse gore di kgone go tswelela di dirisiwa mo isagong. Lone Sokobo, BTV News, Tshedilamolomo. Barwakgomo ba lefatshe leno ba rotloeditswe go tshwaragana mo go emelaneng le malwetse a leruo fa a tlhagoga a ise a aname. Moitseanape wa tsa temothuo Rre Kibitseele Motsele a re barui ba kgomo ba tshwanetse go netefatsa gore bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo tlhagogileng kwa Aforika Borwa ga bo goroge kwano ka bo ka babalela mokwatla wa itsholelo ya Motswana wa ileng kgomo. Rre Motsele o buile seo bošwe mo thuto sa ka dipuisano e neng e tshegeditswe ke lephata la temothuo kwa Mmathibodikwane. A rutla pego ka Bodulo Mogorosi. Letsholo la lephata la temothuo la go anamisa dikitso mo balemibaruing le tsweletse sentle ka go ntsha madi o a anametsang segolo jang mo mafelong a lefatshe leno le tlhakanetseng melelwane le la Aforika Borwa ga mmogo le mafelo a go fitlhelwang dino ka mogone. Se se tla morago ga go tlhagoga ga bolwetse jwa tlhako le molomo kwa Aforika Borwa. Kgangkgolo ke go netefatsa gore bolwetse jo bo se ka ba tolela ka kwano re ba tsibosa gore ba tshwanetse ba tlhokomela leruo la bone gore le se ka la hella le kopana le leruo la Aforika Borwa. Kana re tshwanetse ra hemela lehatshe la rona ka tse tsotlhe tse re ka di dirang ka gore mokwata wa itsholelo ya Motswana mo gae ke kgomo. Malwetse a tshwanetse go ripotiwa ka nako e khutshwane bolwetse bo ise bo aname ka gore ha re dira jalo re ka kgona go thibela go laola bolwetse bo ise bo gasane. Rre Kibitseele Motsele o tswela a supa dikgwetlho tse di tlang le malwetse a leruo. Kana ha dikgomo di tsamaetse ka kwa Aforika Borwa ha di goroga ga di a tshwanela go kopana le tse di ka kwana. Di tshwanetse go ripotiwa, di tshwanetse go ntshiwa ka go bolaiwa go gana gone gore re bo re ka tisa bolwetse ka kwana. Jaanong gone mo go tlhoka tlhokomelo e tona gore barui ba itse gore kgomo tsa bone di kae ka nako tsotlhe go itsa kamano le tsa Aforika Borwa. Balemibarui ba neng ba tsenyeletse thuto se ka dipuisano e ba lebogetse dithuto tse ba supa fa kitso e ba e filweng ba tla e dirisa le mo mananeong a mangwe a puso a tshwana le la temo le tlotlo ga mmogo le thuo le tlotlo go ka bona madi o a anametsang. E ne e lebagane le go ruta ka go manage di-farm le ka botlhokwa mme ebile e tla ka nako e siameng e go launchiwang thuo le tlotlo ke nako e siameng gore re itse gore ga go animal production ke eng se se tlhokagalang mo go nna. Re ne re sa itse go le gontsi ka malwetse a tlhagileng. Tsibuso e re bontshitse gore go botlhokwa gore re tlhokomele leruo la rona ka re bapile le noka re bapile le moolwane o le gore gantsi gangwe le gape dikgomo tsa rona di tlola moolwaneo. Mme ke dumela gore go tswa mo dilong tse ke di boneng gore ka ga re buang ka teng re le batho ba metse ya noka se re se ithutileng gone se ile go tlisa phetogo e tona mo go rona. Balemibarui ba rotloeditswe go itse leruo la bone ba sa bee tsotlhe mo batlhokomeding ba lone. Thuto se ka dipuisano e alositse balemibarui ba le 70. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mmathibodikwane. Mothusa tona le phata le kgaolo le tlhabololo magae re ba buisepule a re matshego a lekgotla la ditšhaba la ditlhabololo se se nnela ruri a dumelaneng kwa ngwaga wa 2015 a lemoga seabe sa malwapa mo dikganyeng tsa seemo sa phetogo ya loapi le tshomarelo tikologo mo ditlhabololong tse se nnela ruri. Re pule o bile se kwa KwaZulu go ipelwa letsatsi la mafatshe la malwapa a rutlwe ke ya Leboga Eole. Go ya ka tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 tshomarelo tikologo le tiriso ya ditsatlholego e babalesegileng e tla fetola itsholelo ya lehatshe leno ga mmogo le go tokafatsa matshelo a Batswana. Mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae a re go rotloetsa methale e babalesegileng ya go rua le go lema ga mmogo le go sireletsa dikgwa go ka thusa go hokotsa manokonoko a seemo sa phetogo ya loapi le ka fa e babalelang malwapa ka teng segolobogolo ba ba nnang mo ditoropong ka ba kokonelwa go gaisa. As we celebrate the International Day of the Family, let us recognize the interconnectedness. Jaaka re ipelela letsatsi la mafatshe la malwapa, a re lemogeng seabe sa matshelo a rona mo go somarileng tikologo le lebopo le e leng lone legae la rona. A re tshwaraganeng re le malwapa le setšhaba ka kakaretso go itepatepanya le seemo sa phetogo ya loapi. Fa re tshwaraganeng re ka tlisa pharologanyo le go sireletsa malwapa a rona mo go somarileng legae la rona. Maybe too late. Together we can make a difference. Together we can protect our families and our planet from the ravages of climate change.
lekgotla la ditšhaba la re le lemoga fa lelwapa e le pinagare ya setšhaba ebile le na le seabe mo go ageng setšhaba. Tsatsi la gompieno re kgobokanetsega gore re te go rutana re kgaogane dikitso le gone gore re lemotshane ka dikgang tsa phetogo ya loapi le ka ga gore diphetogo tse di ka ama jang malwapa le gone gore re le malwapa le rona ba re tshela mo malwapeng re ka helela re amogetse seemo ampo le rona rata mo seemong sa gore re ka di hema ka tsela e ntseng jang. Ba na le seabe jaaka dikgotsi le makhanselara ba gateletse botlhokwa jwa lelwapa mo go ageng tšhaba e e nonofileng. Mme kopo ya melekeletso ya meletoro ya me ke kgone gore a malapa e nne malapa a eletsegang, a malapa e nne malapa a leng gore is a likely heaven, gore e nne le godimo ko leng gore le ga o le go pekgakala o nyorela go boela ko lapeng o itse gore mme o teng, kuku o teng, mang o teng, ebile la go goroga o bo wa amogelesega. Nna ke nyetse gone ke sale ke nyetse ka 1996 ke na le dingwaga di ka tshwara 20 gongwe le sengwe ga godimo. Ke ipilagatsa ka lelwapa la ga ke itsiwa ke be ke bona gote re kgotlhana ka sekgono jang. Letsatsi le ketekwa ngwaga le ngwaga ke mahatshe a e leng maloko a lekgotla la ditšhaba maikaelelo e le go ithuna dinta le go ipelela dikatego ga mmogo le go lemoga dikgwetlho tse di lebanweng ke malwapa. Ke a leboga Yole, BTV News, Kazungula. Weso ha re di bephegela teng ha di kgang tsa rona tsa nako ya bosipa kgaitsedi ke Ntebogang Sebetlela ho emesentle go nela tsa metshameko. Kgaitsedi ka dumela kgaitsedi ya gote re kopana morago ga lebaka ke ntse ke bala mo ditlhogong supa gore go tla bo go le hectic kana go le busy mo weekendeng ye mo go tsa metshameko. First division ra e tla bokhutlong ka moso mme se re tseng go kgatlhisa leitlho ke gore ditlhopha di le tharo tlebe di lwela bosimega gore ke mangwe tla tsoga ka moso a hetsa go godimo. So ke tsaya kere ka ga bokone re tla bona gore ba tsie go hela ba tsamaya ka tseleng tseng jalo go ditiragalo tse dintsi ka moso ke ka bodietsele ya ba BNC. Right. Re di ne le ka tlhamalalo. Tla ke di ho nela ka tlhamalalo mo tsone se tlheng ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Ntebogang Sebetlela. Ntwa ya go lela go falla selepe sa magagane e tla bo e phagetse jaaka le ke ya Botswana Premier e tsana mo metshamekong ya beke ya 20 le bofelo 2 mafelo ano a beke Ryan Khangwenyane. Gareng ga metshameko e mengwe e solofetseng go rutisa lete ke wa Police 11 e mo maemong a bolesome le borataro ka dintlha di le 20 go tswa mo metshamekong e le 20 le bosupa ka diphenyo di le 4 Maleka a ferang bongwe le ditatlhegelo di le 15. The Jungle Kings ba tlhokana le phenyo kgatlhanong le BDF 11 ka matlatso go thusa go tswelela ba ntse ba le mo leking ya Botswana Premier. Tatlhegelo kgatlhanong le The Camo Boys e ka fitlhela banna ba ga Nelson Olibile ba dubana le Thankga fa Nico United e ka tshameka Maleka kgotsa ya fenya kgatlhanong le Masitaoka ga mmogo le fa Morupule Wanderers e ka gapa dintlha tse 3 kgatlhanong le Traffic. Maduo ao a ka tlhamalatsa tsela banna ba sepodisi ya go raga kgwele kwa leroleng mo pakeng e tlang. Ka fa letlhakore le lengwe BDF 11 ba tlhokana le dintlha tse 3 go tswelela ba ntse ba tshegeditse maikemisetso a bone a go fetsa mo go tsa ntlha tse di ferang bobedi. Mo nakong eno The Camo Boys ba mo maemong a bosupa ka dintlha di le 32 morago ga diphenyo di le 7. Maleka a le 11 le ditatlhegelo di ferang bongwe go tsweng mo metshamekong e le 20 le bosupa. Mo metshamekong e mengwe ya matlatso Gaborone United e amogela Orapa United kwa Lobatse Sport Complex ko Dinaledi Football Academy gone Masitaoka e tla bo e laletse Nico United. Morupule Wanderers e lebagana le Traffic. 11 Angels e amogela Holy Ghost ko lebaleng la Obed Itani Chilume. Metshameko eo ke a nako ya boraro mo tsokologong. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone.
Bomampudi ba liki ya First Division ya Bokone ba tla itshenola ka moso jaaka go tla bo go tshamekwa metshameko ya bofelo ya paka ya 2023-2024. Ditlhopha di le tharo di lwela go tsholetsa sejana seo le go iponna phatlha kwa liking ya Premier. Baeteledipele ba loko Chadibe FC ba tla bo ba thulane le Mbala Kalungu versus mo maemong a bobedi Motlakase Power Dynamo Stone se kopana le BR Highlanders. Sankoyo Bushbucks ba bo mo go a boraro bone ba kopana le Santa Green me mongwe wa boraro jo jwa Chadibe Motlakase le Sankoyo Bushbucks o ka iphitlhela a tsholeditse bosimega jwa liki eo ka moso. Ka kono borwa gone Black Forest le Notwane di tla bo di bapolana kwa Mankgodi go leka go tila selepe sa Magagane. Bobedi jo bo tlhokana le dintlha tsotlhe jaaka Notwane e sia Forest ka dintlha tse pedi fela. Dasat Ngau e tla bo e tsentse extension kana squatsa bong kwa le yone e tsomanang le dintlha tse tharo go tila selepe sa Magagane. Mogodisane Fighters le yone e tla bo e buloditse ntwa kgatlhanong le se se mo maemong a boraro City Pola go leka go tila selepe sa Magagane. Bomampudi ba liki Young Stars ba thulana le Presence 11 kwa Galaxy Stadium fela ba tsomana le Phenyo mo gae go neela barati ba kgwele ya dinao lobebe la kgwele le go tswelela ba ipelela bomampudi jwa liki ya ka kwano borwa. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Cycling Association Kagiso Potongwane a re tsotlhe di malalaalaotswe go tshegetsa kgaisano ya National Road Championships ka Sontaga kwa Otse. Kgaisano eo e tla bo e akaretsa bapalami ba dibaesekele ba monogae. All our races are going to be starting at Otse Police College, right in front of the police college. And we are using the road from that police college to Kanye. So we have different distances, and the longest distance is 140 kilometers. They will be going all the way to Kanye and back. So it's really a scenic road, and we chose it specifically because of interesting hills that help the cyclists to really compete, and so that the best cyclists can win the race. So that is the road that we'll be using for all the events on Sunday. Lack of funds, we don't have monetary or prizes for this year. Yeah. But I can tell you for sure, having that medal that you are the national champion is enough incentive for our cyclists. And I've been seeing how hard they have been training, so they are all going to be out there fighting with everything they have to get that honor of being a crowned national champion. Yeah. And those who, even if you don't win, those who are on the podium, maybe taking second position, third position, they still accumulate points that we can consider when we do national team selection. So it's a fight out there. We are hoping that with the next disciplines that we are going to be hosting in June and July, we'll probably have prize money. But for this particular event, we don't have prize money. Our structure is fed by our affiliate clubs, and they are all around the country. We have clubs in Bo, Orapa, Letlhakane, all the way down to the south. So these clubs are the ones that are grooming and training athletes to ensure that they are in shape for national championships. And we really appreciate the effort that they are doing. We have coaches, some of them are qualified coaches, international qualified coaches, who help our youngsters to train and be in good shape for the nationals. So the clubs are our feeder to the nationals themselves. Yeah. Boraro jwa Fatima Dino wa the Jungle Queens Hilda Binang wa Johnny Netball Club le keletso Gondonto wa BDF Cats ba tlhalose fa ba ithutile go gontsi mo letong la bone kwa lefatsheng la Singapore ka nanao la Netball Super League International Player Program me ba supa fa ba tla kgaogana botsipa jo ba banyuleng ko ditlhopha tsa bone ka go farologana go tlhabola motshameko wa bolotlwa monogae ka tla go kgakole le go motso sefako. Makgarejana ba ba thopilweng le bangwe ba kgaolo ya Afrika ka ngwaga wa 2022 morago ga gore lefatshe leno le fenye kgaisano National Cup kwa Singapore ka ngwaga wa 2022 ba tlhalositse fa ba lebogela sebaka tsa ba se filweng ke ba Netball Super League International Player Program ka gore maitemogelo a batang ka one a tla tswela lefatshe leno mosola mo go thabololeng kitso le boleng jwa motshameko wa netball. Thutile dilo tse dintsi like le ha ke le kwane ke nna ke leletsa wa management from police ke ba bolela ka yanong gore go iragala ka teng ko Singapore ke ba ra kere even the welfare ya di player ka kwano ka go dirwang ka teng. So I just feel gore le rona ka kwano re ka ithuta dilo tse dingwe e be re kopa from them. So it was a very good experience for me gore be ke le ko Singapore ke tshamekile Super League ya bone. Yeah, even the discipline ya bone, the way they do things go kgatha tota. The exciting part ke gore ne ke tsamaya le batho ba ileng gore ke a ba itse
you know, my teammates, Fatima Lee Hilda, they were like very supportive. And I want to believe that they were like very proud of me as their junior, kind of their younger sister, I would say so. Because that's a really throughout the process, because Hilda and Nana experience, she's played there for like 4 years or so. And support from them, which they actually gave me and which made things better for me. Boraro jo bona ba tswelela ka go kgothatsa batshameki ba bangwe ba motshameko wa bolotwa go bereka ka thata gore le bone ba nne le sebaka sa go ka go tshameka ko leking eo ka seo se ka ba thusa go gola mo motshamekong le gone gore ba kgatlhegelwe ke dileki tsa mafatshe a mangwe mo ka ba direla letseno la go itshetsa. Tota go na le difference tona between bolo ya rona le bolo ya bone. Bolo ya Africa la Asia is a bit different because ko re la re le ka kwaela bone ke batho ba dumela mo speed mo bolong e tsamayang, so kwano mo Botswana like re batho ba re dumelang thata mo patience, so but bolo ya bone I just feel gore ba taole o le fit tota gore o bo khona go e tshameka. Ha ke itse gore ba dira yang, but like ne re train only 2 days, but ka weekend ha le ba match go atabogiwa ka reng ke letse le nna ke tsere tsana mo morale re bona gore no, this is how people do things. So le rena maybe ya ka re tsana go Botswana le maban let's get training ya police, so ne ke ba bolela ke le go ba bontsha mo gongwe le mo tselele gore ne re dira ka kwa. I would like to say work hard. Maintain your fitness like throughout the year, because you never know gore wa go bidwa leng. You never know gore ga gona le competition link kana ga gona le selection link call up link, so just do things the way they're supposed to be done, you know, do the proper rehab, like those train mmele wa gago ha o feel gore mme gone e ka re go ha mmele wa me ha wa nna sentle, it's okay to let the body rest. So yeah, that's what I'd like to say. Work hard, keep fit all the time. Boraro jo bo gorogile ka mafelo a beke mme ba tla thamalla ko mabaleng jaaka le ke mono ga ya Lucarnet Ball e tsena mo tikologong ya bobedi ka mafelo a beke kwa dithopa tsa borwa le tsa bokoni di tabong dirwela maemo a go fetsa mo go tsantha tse ferang bobedi tse di talola mo Mampudi kwa makgaola kganyeng a di-Nations. Go mo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Jaanong fa re di garela modulasetulo wa komiti ya batshwara diphala kwa lekgotleng la Botswana Football Association Dikarabo Ramadubu o iteetse le gofi bomme ba batshwara diphala ba di lekitse dipotlana kana regional leagues go bo ba kgonne go tsena dithuto tsa batshwara diphala tsa intermediate referees course tse dintsi di segeditswe mo Gaborone. Fa bua kwa bokhutlong jwa dithuto tseo Ramadubu tlhalositse fa dithuto tseo di a go godisa seemo sa batshwara diphala bao ba basadi. Kagiso molela kwa Kapego. Ramadubu o rotloeditse bomme ba go tswelela ba bereka ka nata go netefatsa fa se ba se ithutileng sengwe le kgwele dinao ya mono gae. So it be fitting that you excuse yourself just for this week to come and empower yourself. There is nothing key in life than a person who empowers him or herself, and I want to congratulate you for that. 35 beautiful women from 16 regions of football, which is almost across the entire country, are in attendance today. They have been empowered. This course is not about coming to the kiddie and getting certificates or socializing. It is about empowering, and not just empowering a girl child. Go inaakanya go tsamisa metshameko ya kgwele dinao ga bomme go ka ile sesupa sa kgolo tlhabololo mo mereng ya kgwele dinao. We are happy to notice or to identify potential in different regions, and also to see an increment in number of referees. Gone mme dithuto tse tsa malatsi a matlhano di ne di remeletse mo go eng. Our mandate here was to enhance the girl child with the knowledge, to ensure there is uniformity in the application of the laws of the games, to ensure the girl child is also aware of the changes in football as pertaining to laws of the game, to impart with the knowledge for football understanding, to prepare you to
be able to face or to be able to take crucial decisions and to also employ the correct tactical approach. ba tsena dithuto tseo ba lebogetse lekgotla la Botswana Football Association go ba rulaganyetsa dithuto tseo ka jaana melao ya kgwele ya dinao e fetoga nako le nako mme ba solofeditse go tla go dira ka bokgabane fa ba boela ko dikgaolong tsa bone. Dumela gore ra go tsaya se neng ba se re ruta ra go se dirisa. I'm not expecting gore ke e re ha re ta gape be re repeatela re le 10 hela ba ne re tsile coursing. I want us to promise BFA gore we are here to stay. We're going to push hard. We're going to reach the level e ba tuang ke FIFA. Bomme ba le 35 go tsweng go dikgaolong di le 16 tsa lekgotla la BFA ba ne ba tsene dithuto tsa intermediate morago go dirisa mathagola tsela kana beginners course mo ngwageng o fetileng. Go solofetse gore dialogane tse di thatoswa maemo mme di simolola go tsamaisa metshameko ya diliki tsa first division. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. ele jaaka di wela dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena re tla bo re kopana gape kgante jaana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se sebaka tla busetse ka go kgaitsedi ke o lebile go fa jalo ditlhogo di begile ke bokgabane kgaitsedi ke a re kopana kgante le kana kwa boherabo ke a leboga o itshware pele re di khutlisa re gakoletse neng di tlhomile kwa setlhoing. Puso e dirile go bonana go tokafatsa maemo a pereko a baoki. Kgaolo ya Zone 6B kwa Bokone Botlhaba e sa tlholela le bolwetse jwa tlhako le molomo. Ntwa ya go lela go falola selepe sa magagane mo diking e kgolwane e tla bo e phagetse mafelong ano a beke. Waitso mo orenye ne re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa. ba ga etso madume nka mogala ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka maitsebeng ano go apogile lefatshe leno ka bophara ka tsatsi la matlhatso re soletse re bo go apogile mafelong otlhe a lefatshe leno mo mosong re soletse re kutlwatse go le tsididi ko Bokone Botlhaba ga mmogo le Bokone jwa kgaolo a legare re soletse ga selekanyo sa botsididi jwa magareng ga botlhano go ya go go bosupa dikgaolo tse dingwe tsone tsa lefatshe leno re soletse re go ikwatse go le tsiditsana mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla ikwatsa go le bothitho mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno ka selekanyo sa 27 le bosupa go ya go go 30 ka tsatsi la tshipi re soletse go bona dibata tsa maru ko borwa jwa kgaolo a legare ga mmogo le Bokone Botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe gone re soletse re bo go apogile mme mo tshokologong gone re soletse re go ikwatsa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka selekanyo sa bothitho jwa magare ga 26 le 6 go ya go 30 ke sone seemo sa loapi a ene boroko.